Mayam Grumzeri to Nagpur Impact News Nay Rajnong Tongbam, Manung Hariba 360 degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokcheri. Mizoram State Assembly election ki Mikhal Haukiba Tang Mari, Habiti December ki Tang Mari, Ningtokau Nimita Haidokre, Zoram People's Movement Nas Nipugi Manung da Kungatare from Dona absolute majority Pange, Langaxem Godorenga Si, Mizoram ki Governor Ga, Unakre Party Siki Luchingba Lal Duhoma na Unakre. Aduga la irai namit habi taranga sidi nomini matung sida lenga same lagan habi wakum su media da phongdo kebal lore leire loina na Union Home Minister Amit Shah ga Manipur issue gi matang da wari sana ki busu leire habi wakum media da phongdo kare adubo live wakum de vote haido kebal nomit habi tare tang mari asida mahaki party ZPM na masing hengalak pa karak pa matamda national media na wah hangba matamda phongdo kebu wapum sing hojik tongan ba social media sing sida masi Sandung nari have tarmadu haki wakum se blood is thicker than water habadi aigi mari mata igi mari asina atopa mari amata de sangsar da leri ba atopa mari amata dagi aigi e marisina khwai dagi hena lumna lawi hena maruwai maramaduna Manipur da thoi be irang amadi Myanmar da leri irang asina maram oraga makoi mari mata sing oriba miam sing asige lurba tanja se da makoi bu matanda thadu omoi betray tormoi habagi wapam sing mamang do su phondo khibel leri election gi matam da su haibtare election gi mamang da aduga hojik su mak phongdok pa leiri echo tawruk le haibtare marmaduna hojik leiri ba issue si masigi solve tawge haibtar ga di kogi article 3 gi matung ina state si reorganize to ba yai habi wakhum na singba mamang da phongdok ki ba kogi article natraga adugumba interviews mayam am su hojik si nauna tholor hetare keno da mahak CM elect candidate am khangni chief minister oigador bani marmaduna mahang haiki wakhum sing si yamna maru oi haibtare tuna blood is thicker than water haiba wafam su lai loina mahaki political party ZPM gi oina su mahaki vision amag the dream si zuo singba pula punchen bhai patare under one administrative unit ta lahin bhai basi mahaki political party gi dream ni manglan amakak nate masi vision amakak ni haina su wafam si phongdor li haibtare maramaduna hairi bo wafam si ga mari lenana statement asina maram oraga haidi anoba chief minister ama lamani na zoram thangana wahar mo wapum mayam du dagi tokai ba tongan ba contrast wapum ma thamaga hujik leiri ba crisis asida mizoram na mateng pangdana peace broker amu oidana aphaba yuno la baleba state ani oiba khangna tana manipur leiri irang sisu hantan bada chauna saru gar kadra harga masida hena hengalak pa yabo wapum sing phongdorok pa maru ina atopa wapum ama phongdorisi manipur da president rule khodak ta thamgada bani loina na Chingda separate administration piga da ne habi wakum na singmusu Twitter da Twitter pa na singmu mayam lere hair mo mayam sing sig matang se ta khana ne dam tang si impact news ki manu hune ki tham dang sin dulai basi joining us tonight on Manu Hutna Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur gi political science ki faculty member Oja Dr. Homen Thangjamni ham to Homen Batramlok Cheri welcome to the show appreciate you joining also joining us Manipur University ki Law Department ki Associate Professor and Head Dr. Yumnam Premanandani Oja Premanandam Ramlok Cheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Imphal Review of Arts and Politics ki editor Oja Pradip Hanjagumni Oja Pradip Ramlok Cheri welcome to the show appreciate you joining too ahan basai Oja Homen Lakchi Oja Homen party semakhi bamong haija batare ZPMG hana moi party tarukna pullaga semgi bani ayamba Zoram Jo Exodus ayamba activism ama galoina na phokhiba moi myamgi marakta khoi chawgi baji Mizoram People's Conference taruk sina 2018 da phongre aduga 2018 dagi adum akhoi election jahan boina yawgi doin auna makhoi gi oina di idea sigi even irang ji hodringai gi dagi hauna khoi gi Zoram gi Jo hariba community Mizo sigi apunba ama punsanaba haibasi main constituent of the political party haija batare ko na di moina political party werak padagi Mizoram People's Conference ti wido toki aduna ngangningai di thoktabra na ningjai okay gino hairaga makoi gi right from the beginning asagi se hoji zo reunification se morak pa hoi sigi reunification amasung punna aduda henjalai bana akoi gi yaraga di Manipur gi solution da ama porogna bohona bada separate administration pigadabani or akoiga kano punna tuna leminagadabni haibasineba aduga sigi party ji ideology jo yam bana anti hindu tua akoigi nationalism haijabatare aduga Christian da ju yam thajaba because Mizoram is a Christian state aduna sigi the Christian conservative and the Christian rights
ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯋꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯥꯍꯟꯕꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯏꯚꯟ ꯖꯣꯔꯥꯝ ꯊꯪꯒꯥꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟꯁꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ he doesn't have the right to interfere in the internal affairs of Manipur. Aduga sigi ethnic or identity politics sigi wangmadagi thoklaga kayino is a very educated man. Indira Gandhi gi guard for me haramini IPS officer ni IPS officer ni aduna makoi gi ideology da part of makoi da makoi na we believe in secularism harakwa tarabadi secularism is not necessarily akoi religion gi angle da khak thambaju yade aduna atopa leminariba community myamgasu hingminnaba haibasi makoina bruda tawgiba natragana changma da tawgibadu I don't think they can do the same to Manipur madudi tawbasu yaroyena adum ayamai thamjagi Zoram Thangana sigi issue si monopoly taw yaroi kerma sina kari motive oi ponina bahut phani khalamdo si tawgan sa khoi Zoram Thangana magi monopoly te khoi loina makini hai pot hadum moisu sai khoi Dr. Homen hai maina moisu adugi kana philosophy da adugi outlook da horpa party amani khoi mizo gi ethnic base hoiba adu party mo hoiba aduna si pol le ro khoi na Manipur madan haire council su khoi ma haibam thokte khoi gi siram ma haibam thokte adusu mai highway right le haijasu no high council khoi na yam kana se sensitive oi represent ka le ta bank le no khoi na sensitive oi je khoi manon problem nei dei ne khoi internal contradiction khoi le jere have khoi internal contradiction ma'am solve tok jara council di meaning am khoi ge thok thokte ba ada khoi problem he sa ne su ubon thoi khoi na mina smai hara khoi ne pangau sawi posi ke doi no sawi hoise ado ke doi tong sensitive oi no ha ga so khoi nawalo di hai le thok ya post da ba amai to hom thok ne ado nawalo be lodi ha bi ya na bi posi khoi manungi problem khoi sinjak do khoi internal contradiction kamai to na settle dok sige hai consider khoi problem oi nei ba aduna siri dum khoi ne sem anticipate or thok ne ha de dum se Zoram Thanga hong su chap manani amo hong su chap manani hai pot ado moi ga se da hajiki emotive issue su oi ba ado mayam vote khom ga adun origin khan bani na ga na Zoram Thanga na si mana moi ana to ni hai mo chok dok su yade hai du khangi yade hai kan se khoi mayam interpretation da asi yaning na to ni hai po no hai na kheba adu mo ni te asigi se del ne jaraga Zoram Thanga yaning ge po ni ma individual po ne do sigi issue si da ji mayam sa mani hai tare chamana bi mo no ma hadem le je hezum le re okay sigi sima khoi na kitang ahoi oina si outlook sida kamai to na si thokre no hai po se sima khoi khanda ba ma aduni hena maru e brain khali nadana mina kari hai mo ta ba ada khoi gi sida khoi gi identity ga sima hajdi blood is thicker than water ga hai si mana haizare na matamam da khoi gi modernism la tringa si kam dor ga hai ga khoi gi lan tong ma kam mo tne khojam zo community ga hai si khoi gi lusa expedition chatpa matam 1879 1879 sorry no 1879 ko himan hendo 1871 sira lusa experience kan sida gan sia khoi gi moina kam ha oin hai khoi gi atopa tariba chen tribe map sina moina british mi jang ne lan ta ba yomin ari ni somde khoi Manipur gi sira experience kan sida british ka treaty le nya ba nya treaty obligation matung na moistat kan sida Manipuri si phai da kuki ma'am yaw rin jase har gade ba kuki irregular changwa mu yaw en hai mai to na khoi ha nei hajiki identity hai se identity se khoi gi nation se samane khoi gi Benedict Addison hai kan se imagine community so khoi imagination lei one ba kai samnari no hai gade khoi blood stick da no ra kai samne genome test or gade manal do ma yaw ne ba linguistic harmony le hong harmony hai adu matungina khoi imagine community si same khibne ba pu kano sina lal du homana haise ari ba kano su yaure ano ba video clip su yaure ado masi ko thoidok da ngak pa poti nati right hai di kano akanda Mizoram gi di Mizo singi di jo singi di moi pun ba se mi loi haira kane ba se
ngasai ahal loibusu hairakani nahajo hairakani adegi church mi jo hairakani adegi civil society mi jo hairakani YM jo hairakani loi hairakani moidedi sidi ka kanu nati masi akoina yengdo si angle ani di yengbai amana election gi dadi monda hangbada tum hai sigi jo maidi unification hai man haibada aduna jo unification gi porsi masina main agenda nati dum thammi ma de agenda amani adubu masina main agenda de nati haibis ma dum thammi adagi di aseng badi mai horofam se oja homen haibadu mai na horofam si mai si ngasai gi mugi kanu se ma han badi ma joram nationalist party ne ma joram nationalist party ne taw ma han bada moi sit amani ga kar kana kona Congress yomi ma amai to aseng badi moi 6 region party mem to ga joram people's movement semak paneba an adugi ponina joram nationalist party je dum haijadina joram nationalist party na dum joram nationalism gi kanu sagat pachina moi party gi philosophy ne adu makha da moi torok pani adubu akoina magi interview da akoina full ta kana fangi sidi ngasai gi blood is thicker than water ga sidi adudi poinam khakta ne ba mayam su yawri mai sarkar si man haibada jo unification sinda main agenda ka su oiro hai mai sida mai sarkar da man khwai first priority se khogi anti corruption tau mi sing ji man hai da matam khara pi ni hai adu da moi masa ma tom da sendok sin tawduna la le khangjana ba adu yadra ga di CBI NUBI tawraga si corruption ji di phajana satharani man hai anti corruption ji da ma gi government si first priority ni 100 days su hai man 100 day gi matungda mai sarkar ngasi lawre dana ko Friday da tawduni Friday da gi man 100 da TV hai man aduga mai constitution ma khad elder ma una da court government semani kana minister oiduna tawrani aduga 100 da gi matungda Mizoram da corruption fisu mai phabam na moi akhoi da di ai ngamni adu tawni thai ma di du hai de corruption pura Mizoram se free from corruption su ma pura ngamni hai de maximum da corruption leheloi si man hai aduga aduma mana thambe aduna ngasai gi jo unification report cha masi mane Mizoram da du haida di hingaroi ba Mizoram ha lewak sida jo mayam punhangani ja haida di moi hingaroi mathang da mai pol ke future leite